kwakuwumkhubo omuhle wethu ukuthi sihlale phansi le ndaba bendabuko namhlanje sithi asiqhubeke khona lapho wena ngigama ngopastorningi sithe asilandela ubaba dokotela uMzweni igama uzowathi kusize sathi abantu banenkinga ehlukahlukene abanye bahlushwa imimoya nawe mhlawumbe ngomunye ohlushwa imimoya ngokuhlwashona kwemimoya abanye bahlushwa imoya ethunywa abanye bahlushwa imoya yamadlozi so ukuzwa kabanzi ukuthi mhlawumbe wena ungusizakala kanjani chamela ke lenkulumo dokotela kunjani siyaphila kahle njani no siyaphila kuyintokozo ukuthi uyaphila uke wanyamalala kakhulu siyazi ukuthi nawe kade usawulungisa uhambo lwakho lwempilo ulungisa kahle uyohlela izinto zamoya kunjalo ngifuna ke sibheke ukuthi kulolu lwazi sonalo abantu abahlushwa imimoya uyakwazi ukubalekelela kunjalo khehla kunjalo umuntu omdala la emimoyeni siyakhona ukuthi uma ngabona leli dlozi elimhlophe likaNkulunkulu lemimoya yesonto siyakhona ukuthi sifinyelele ukuthi sibe nosizo phezukakho mase kufanele ukuthi liphothulwe isizathu engisho kanjalo ukuthi ngize ngisho kanje uyakhona ukuthi wehlelwe isithunywa ukwakhe endlini ungekho entwasweni kodwa kuba nesikhathi lapho isithunywa sakho sikhona imimoya yakho umthandazo wakho kufanele ukuthi uncediswe ukuthi isithunywa sakho sihlale up to date why ngisho kanje wonke umuntu okhona onamandla wesithunywa uyalungiselelwa and uba nomuntu ongaphansi kwakhe why ngisho kanjalo futhi ngisho ukuthi noma ungangena emanzini uzise empophomeni uzise entabeni kodwa kunalapho kufanele kube nothishera khona ukuthi kufanele akuphothule njengomntwana omncane ozoya esikolweni aphase nesithunywa sinjalo ke sifana noma kuthiwa sikwehlele esontweni kodwa khona umuntu okufanele akuhambise le ndlela le okufanele ukuthi izifike ekugcineni mawujika khona akubonisa ukuthi cha la ikhona lijikwa kanje la kwenziwa kanje akakuthwasisi isithunywa ukuthi kufanele akhulume nedlozi napho isithunywa into kamoya into ekukhuluma nawe angeke izikuvezele kumuntu into efika kuwe and efanele ukuthi uyiunderstand lento ukuthi mayifika kuwe ifika ngendlela enjani ikhuluma ngendlela enjani and uyisebenzisa ngendlela enjani ingakho ekugcineni ifanele ibe nani nogobela kunjalo khehla so wena uyakwazi ukuphakamisa isithunywa kumuntu ofuna elungisela isithunywa kunjalo khehla kufuna ukuthi uyafika umuntu uthola ukuthi vele isithunywa sakhe uyasiza ukuthi sikhona kodwa sikaphakama omunye afika ukuthi sesiphakeme kodwa sokufanele ukuthi senzeni siphothulwe sithwaswe isithunywa siyathwasa mkhulu ngoba kunezinto abantu bakini abazokutshela ukuthi sicela ukuthi usenzelele njengokushisa inkukhu uyayishisa inkukhu kodwa wenze lokho kufanele ukuthi ukwenze lokho ishiso nani kodwa ikhona leyo kugcina leyo ukuthi ufune ukuthi uyenze lese eBhayibhelini lokuthi uhambise umnikelo ukuthi uhambise umnikelo nani nogobela wakho uyangiva khehla kunabantu abashama shortcut awushama shortcut ni emzweni la uthola ukuthi umuntu kufanele umphamisele into eyisithunywa kodwa uthola sewufaka into eyizizwe cha isithunywa mkhulu akwenzeke ukuthi kufanele umuntu wesithunywa uthi mangabe umphakamela isithunywa bese uyamgcaba umgcabani lo muntu ucwatshwana lo muntu ingcabo zani emzimbeni esithunyweni isithunywa into kamoya into kaNkulunkulu into ehambisana umthandazo intaba amanzi ihlane izinto ke lezi kufanele hambe ziyophethulwa khona kodwa ezifuna ukuthi ishiso nezinto ephecelezana engengizisho ke bakithi oyozibona uma ngabe ufikile kimi ngikwenzela lezo zinto lezo okay kanti kwenziwa kanje esithunyweni ukuthi isithunywe sihlale sinamandla ngo uyangiva kodwa hayi ukuthi kusokufanele umuntu wakhona sokumele ayohlatshelwa imbuzi kusokumele yenza cha umuntu wesithunywa kwenziwa lento lezo kodwa uma sekahanjiswa ungizwe kahle khehla umuntu wesithunywa uyayiswa ekhaya iyayiswa ingilosi ekhaya iyafakwa ingilosi endaweni yokuthandaza uyangizwa khehla uma kade umlekelela uphakamisa lesi sithunywa uma sekufike ekuphothulweni kufanele bese nimekisa manje ekhaya la niyomisela khona ilanga la kumiswa khona ilanga because isithunywa sisebenza ngamanzi and siyalanda phecelezana kuthiwa umndawo uyangiva siyahamba silandwe zihlanganiswe kahle uparulwe kukhona ukuparulwa kubungoma kukhona ukuparulwa kwesithunywa uyangiva kahle lento liyabekwa kwemzimbeni isebenze kahle iphakanyiswe
uyangiva ngalokukhuleka uyazwisisa kodwa intwalo eza noNkulunkulu uyazwisisa isimo esiza noNkulunkulu emzimbeni wakho kodwa siyaphakamiswa ukuthi sibe namandla sihlezi sikhona ingakho uthola ukuthi esikhathini samanje uthola umuntu umama unale gift ekhaya because akakayiqedi okay umama unale gift uyawubona umoya in isuke lento ingene emntwaneni andithi hleli kumama kodwa ayilungiselwa iyasebenza kodwa ayilungiselwa izohamba lengilosi lokuhlala kubo bonke labantwana because ifuna indawo manje lapho naye ezohlala khona lapho ezogcina ilungiselwe khona iyalungiselwa njengomuntu othwasayo kahle into iveza la ukuthi kungenzeka ngibe nesithunywa kodwa mhlawumbe ngokungasukumeli sigcine sesimuva mhlawumbe siya kudadewethu siya kumfowethu senganeni yami sizama lokuthola ukuthi umuntu lo muntu ongashasukume bese sihlalisa ayosiphothula yangizokhetha ngoba kunezinto zazo esikufanele senzelwe zona ukuze siphile ngaphakathi ku uyaniva kahle siphile kodwa nawe uzohamba emhlabeni uthola ukuthi uloku yakhuleka futhi la kuzobasiza abantu basizakala abantu kodwa uphinde umangala ukuthi la endlini bonke abantwana bonke sebashaya ngamalimi bonke abantwana bala ekhaya sebalukhuza because lento le ayisana stable bonke uzothi cha ukuthi la ekhaya isithandile lengilosi yamazi yesinzuza iyafika uthi inzuza iyaganwa kunezinto ngoba kithi abaziyo engeke ngizikhuluma ukuthi zenziwa njani zenziwa njani ingakho noma kuthwasisa uma ngabe uthwasisa umuntu umenzela isithunywa umenzela nentwaso uyakhona ukuthi uzihlanganise kodwa nasi isithunywa sethasiswa phecelezane mawubuyela ngapha emngomeni bathi ukuparula phecelezane mawubuyela ngapha bayibiza ngegama so kodwa lezi zinto lezo ziyahlanganiswa ukuze iphile lento kuwe ihambe nawe endlini idonswe kuba nezinto futhi ezenziwayo lapho uthi ulaphela khona abantu ukuthi ihlale lengilosi ibe khona la iyazi ukuthi lo muntu useyasebenza ibhekana nawe straight kunjalo kahle so ngamanye amazwi ukuthi abantu umuntu umenesithunywa noma kuthiwa siyakhuluma kodwa uma engakasilungisa sihambe kube nokukhatha okuthile mhlawumbe singasasebenzi kahle ngoba kushashotha ukuthi asukume alungise kahle kunjalo kahle kunjalo ihamba lento bese iyacima uyazi umuntu athi mina ngina 15 years ngibona kodwa ekugcineni uthola umuntu sekathi angisaphuphi angisaboni next akusenzele ukuthi sesiyachift and siyachift siyahleli siyakutshengisa ukuthi mina ngikhona ngiyasebenza kuwe kodwa ngilungise phela uyabona uyahamba umuntu aye emanzini ayolwandla ayolokhuza kodwa akazi ukuthi kufanele enze njani athi okay fine bayangitshengisa ukuthi yenza so kodwa yonke into inokugobela yonke into inoprincipal noma ungayaphi yonke into from edlozini from kuphi yonke into inomuntu omdala kuyo so akwazi ukuthi ungaziphathela izinto zikaNkuluNkulu ngesandla ngisho nasesontweni there's a pastor no uyangiva kahle so wena mawuthi uzosebenza ngengilosi kodwa ungazi ukuthi kule ngilosi kufanele ukuthi uncediswe ubani kunalento abayikhulumayo ke esikhathini samanje seyigcwele kakhulu la South Africa sokuthi mina ngifuna ukulala bangithathe ngihambe ngesleep booking bayangibona ukuthi ngithwasa yebo akithi ayikho lento le ayikho lento ukuthi uzovuka ekseni wena uthi mina bangibonisile ukuthi ngiyakuphi zazenzeka lokho emandulo zazenzeka siphiki zazenzeka lokho emandulo zazenzeka with the reason umhlaba usesemncane umhlaba usazeke ukuthi lapha kabani sibongo la ngaba njobe South Africa umhlaba usungaka khona manje iliphi idlozi lingahamba strat to strat liyozifunela abantu umuntu ozothwasisa lifike kuwe wena ngoba uyazi ukuthi uphila kulomhlaba kufune ukuthi ubone ukuthi wena lo muntu ongakusiza ubani angazi ukuthi ukhona na hayi ngiyakuzwa so umuntu athi mina ngimele ukuthi idlozi likhulume nami or bangiphuphise ukuthi ngiyothwasa kuphi utawuhlala izinto zakho zilokuze zingayiphambili zimile lokulinda abantu ukuthi uzolinda ingilosi izokuhlupha ngisho nalento aso izokuhlupha futhi lento lokuthi hayi mina ngimele ukuthi umuphi logogo ozoza kuwa azokutshela ukuthi or lo mkhulu ozoza kuwa akutshele ukuthi wena fanele uhambe uyothwasa kaGomete or kaBanyoni or kabanibani khohlwani bakithi ayikho lento leyo uma isikuphethe lento ifuna umsebenzi wayo ifuna ukuthi wena sukuma uhambe uyobona ukuthi impilo ukuthi uyithola kanjani angitshela usuka kwakho ungazi ukuthi kumele uyosonta kuluphi isonto uphuma endlini wazi ukuthi uyakuliphi isonto nithi bakuvusile bathi wena hamba uyosonta le kamfundisi banibani wamagata road bathi abofunda kuphi uhamba usonta kuphi
ngisho nomntwana makumele aye esikolweni namhlanje kunjalo khehle wo choose isikolo choose umntwana wakhe isikolo nithi idlozi angeke likuchoose kodwa wena ngoba uyathanda umntwana akakanamandla uyambuza mntana nami ngifuna ukuyofunda lapha uthi umntwana yebo mama ngifuna uri baba ngifuna ukuyofunda lapha isikole engisithandayo siphi yiliphi ke ledlozi okufanele likuthandele wena ukuthi hamba yeka abanibani ake simene ukudlala ngabantu abadala asihloniphele amadlozi ethu sihlonipheni abantu esamba nabo senze izinto abazifunayo ukuze impilo yethu siyekela amanye ama-culture abanye abantu senze yethu culture nabo benze awabo ama-culture nikhona ngiyathemba kuzwakele asibambe lapho ngiyathemba uzwile kumele usuku Mzweni